Sehisin pat Giptian subha Ipi baro Parolog Parabangaj Kibisnut nat Manpet yakani ke program One Man Money jaga Good News TV. Kini ke step kedai ke step kaba satang hisngi lasai ngire kendo ya Christmas kesngi kabangi rakhi ya ka gom kesngi ki warnong brio ki try pono penim jongi u Jesus Christ kum ta kapang menem puson lang hai step kalong kajing wat patsem yu kunlong Jesu ya kaba la pensionurem na gospel kapkat ku Matius ke lendong ke baar ke dekat ke meningkong hadu ke khat a tin dengan puli tang ke dekat ke baar ke ketin ke jomlai ke ong kida ong hangnu uba ladang kasien usim kijiu nabangi layo i yu klur jong u hagar rimingi bat ngilayawan ban mani ya u kani ka beta ke thu yangi syapang ka jeng lejwat ki riustad na rimingi ya Jesu sa Jerusalem ki riustad na rimingi kimdai ki jiu handai ki jingjia bagi kilamat bagi kendo kila penlong yaki panwat ya kunlong Jesu bagi sngau thu bulong usim ki jiu Pakata ke jingjia kalong bagi liyo i yu klur uba pla hasahid beneng habag liyo but yu to klur kila poi se Jerusalem kila lej benek kendu yu Herod belum sim hakata kepor bulu Herod ula khati ke lingdo bagi nong tho pan keli hangnu bon kha yu sim gitu hangnu bon kha yu Messiah para wakila pej jigi jing tho kili thu ban khayum Messiah ha Bethlehem kum ta kini ke riustad ru kila kongo ya kita jing tho bali thu du Herod lingba kita ke lingdo kila lej sa Bethlehem padai hangta kila shem yu kunlong Jesu ki perlu buyej pun sin ki jingjia bagi jeng kendu haga jing imu breu ki sandur ya jing im jongi ki breu don ki ba ling bagi jingjia bagi jeng kendu ki janno shoblai pa don ru ki ba ling bagi jingjia bagi jeng kendu haga jing im ki penjot no ya la ke jong ke jing im kriustad dari mingi haba kiliyo i ya kata ke jingjia ba pla has sahid beneng kiliyo i yoto klur ubakam pla halta has sahid beneng kilawat yu kunlong Jesu us im gijiu ubalong unopen im jom kapertai ai na berkata bamangiru nginang banshim pakawai ke jingjia haka jingem kinlong kum ki klur balam nanti banginang lan bani wan bat banang jan shoblai kum ki ustad dari mingi ngindas ngapru yang jing tho ke ketien nublai bahkan kedaulenti nekan hikai yangi ke ka bangidai banle nang bangla ban poibet sa Bethlehem ban shem yu Jesu ubalong unong pedem jongi cucu ka basgutunat kalong bagriustad na ribingi habag lawat yu kunlong Jesu kam sunalong tang basyu i yakan dur babhabriu jongo lintang basyu i yak jing pla jong kata ke jingjia ka jingkha yu taus im jongi jiu henrai ka ka bakila le habakila shem yu kunlong Jesu Ongre ketien ulai kila mani yawo kiwat yu kunlong Jesu ban mani yawo nangta
kila ai kijing ai snobha pa kordor yo kila ai kijing ai snobha kiba kordor yo pat kawalai kila mi nangta kita yat no tak wepat kalenti kabatmai ai nabar kata mangiru habangin pediangnya ke Christmas kanom long bangis yu kemen ciyeng sisam bangis yu kendu perlok bangis yu atke badile snobha ciyeng sisam lani si perlok rangi kenmau pakan ni kali kepon bangin mani yu blai kapor bangin ai yalla ka joga donut ke kordor su Jesu bang kapor bangin pentamai yalla ka joga jingem hage jadai pado to boleh rap pengerku yangi bangin yo ke Christmas ke besok ke bakban pakai wadap jigerku nakamata jongi baro ngina duai kupa jongi ubah beneng Ngai ngui me blai kini sedap. Kebelang lu kesini ukrau kejijok tiau jong me. Me sumar mikir ku. Me peniok pat yangi ya kom kini kesini. Ngai ngui me kotra me pelak yangi. Kindiat pore. Ane pusan na ketien jong me. Kuma meju sumar yangi. Idua ya blai. Yangi jalan ke jome kini kesini. Kamtam bangin sayo. Pan syakri lang ya me. Haginya senglang jongi kom kirunget ki jome kirku ablai bagian ngi oma de ki kirku ki jome lingba jong kini kesini gidwaru ablai bamen kirku yangi habang sio ber dia ya Christmas lashai kesini baca ko troa bi rakhe benar brom jongi kini sini kinlong ki bakken ja perthai handrai I can long ki bedai biang kerana kau man kebuku jom. Menginang lah, ban money, ban syakri me. Ban ai, yala kejong kedonut bagai jingem sama. Hoi, ban ai pentumai, yala kejong kejadai, ban me. Romeru menayo menyalam, terkirku digisni kejingem jongi. Yarap ablai bagai jikin mau, kejongi, yang jing wanong brio kejong meski nak bertai nak kementar jongi kerang pop keberjat belaram. Kalau kut no tang hakini ke ayo, Andrai kali long perbuat hagi sengi kaji em jongi, nang bangila ru ablai, bame melawan manuat yangi, bangiru inang ban aja ka yamen hagi donut jongi, kerku perpediang yangi duai jongi, lawan ke kerteng itu Yesus Nazaret, duai pengipan yangi baru ru, amen.